Ibihe vyiza bakunzi ba Minembwe TV, reka twizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Uyu ni umwanya makuru kuri mikoro muri kumwe na Nkunda Yohana Dusere. Mushobora kandi kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye: Facebook, Instagram, Twitter, X, hose ni Minembwe TV. Amakuru yacu reka tuyahere mu bivuga muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yuko M23 yeguye intwaro mu mwaka wa 2021, abantu ibihumbi 50 nibo bivugwa ko bavuye mu ngo zabo. Bamwe bavuye muri za Rucuru, za Masisi, bose bari barahungiye mu makambi atandukanye yegereye umujyi wa Goma. Abantu bose kuri ubu bakaba batangiye gusubira iwabo. Ibi nyuma yaho M23 ifashe umujyi wa Goma, ikaba yaratangiye ubukangurambaga ko abantu bari mu makambi botaha bagasubira iwabo mu ngo. Abantu baganiye n'ijwi rya Amerika dukesha iyi nkuru bavuze ko icyambere ari uko basubira iwabo bagasubira mu ngo zabo barambiye ubuhunzi. Twibutsa ko ibi byari mu nama yahuje M23 n'abaturage ba Goma nyuma yuko yigaruye uyu mujyi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. ONU iremeza ko M23 ikomeza gusatira umujyi wa Bukavu. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye yaraye avuze ko inyeshyamba za M23 zigenda zerekeza mu majepfo ya Republika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Bukavu ari wo mugwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Ni nyuma yuko mu cyumweru gishize M23 yigaruye umujyi wa Goma. Jean Pierre Delacroix yabwiye abanyamakuru ko hari ikibuga cy'indege kiri hafi yaho M23 iri, kandi ko nibaramuka bafashe icyo kibuga cy'indege nk'uko babigenjeje i Goma zaba ari indi ntambwe ikomeye. Mu ijambo rye uyu muyobozi yagize ati: "Urabizi, ntabwo duhangayikishijwe gusa n'uburasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, ariko iyo urebye ibihe byahise, bimwe mu bintu nk'ibi bishobora guteza amakimbirane mu karere kose, bityo ni ngombwa ko cyane hakoreshwa ingufu zose mu kwirinda ko ibyo byoba." Mu ntangiriro z'uku kwezi inyeshyamba za M23, Amerika n'umuryango w'abibumbye bavuga ko ari umutwe witwaje intwaro, ariko leta ya Kongo ikavuga ko ari umutwe ukoresha iterabwoba, zishe amasezerano yo guhagarika imigwano, zigaba ibitero bikomeye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwagiye ruhakana akenshi ko rudatera inkunga M23. Yunga mu by'umunyamabanga mukuru wa ONU n'akanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi, umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro muri ONU yahamagariye ibikorwa bya diplomasi byihuse mu rwego rwo guhagarika imigwano no kugera ku gisubizo cya politike nk'uko ijwi rya Amerika dukesha iyi nkuru ribivuga. Twibutsa ko bavuga ko M23 isatira umujyi wa Bukavu uri mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nkunda Yohana Dusere, Minembwe TV.